Dobar dan, poštovani gledalci web televizije Dan. Moje ime je Draško Milačić, a danas ćemo razgovarati o blokadi graničnih prelaznika od strane Udruženja prevoznika Crne Gore. Kao što i znate, od ponedeljka do četvrtka granični prelazi su bili blokirani, što je dovelo do problema u uvozu i izvozu, kojega dakle nije bilo što se tiče robe i namirnice i goriva. U međuvremenu tih nekoliko dana stizale su vijesti da može biti problema što se tiče uvoza, odnosno što se tiče nestašice namirnica i roba. Također i po pitanju goriva smo imali od strane državnih organa, odnosno Ministarstva energetike, prvobitne informacije da goriva imamo samo za nekoliko dana, što je dovelo do određene panike kod naroda, koji je onako malo više ili ti po nekim podacima duplo više sipao goriva nego inače. Na kraju je postignut dogovor, da li će biti trajni ili privremeni, to ostaje da vidimo, između prevoznika i vlade, da se produži radno vrijeme uprave carina i fitosanitarne uprave po pitanju njihovih zahtjeva o povećanju povrata akcize na gorivo. Ostalo je da se ispregovara sa Europskom unijom, kao i po pitanju viznog režima, odnosno toga što se naši prevoznici tretiraju kao turisti. Tim povodom naša današnja gošća je ekonomistkinja Mila Kasalica, inače bivša državna sekretarka u Ministarstvu financija. Gospođo Kasalica, dobar dan i hvala vam što ste odazvali našem pozivu. Hvala za poziv. Našla vas sve u dobrom zdravlju i imate divnu temu. Tešku temu, radnu temu, ali životnu temu. Hvala. Dakle, ja bih odmah krenuo sa pitanjima. Ono što negdje, kao što sam i rekao, je što su oni zapravo ispregovarali sa vladom. Odnosno, negdje, to sam i navodio u nekom svom javnom nastupu, da je sve ovo nekako odrađeno onako organizovano, u smislu da su i prevoznici najavili ovu blokadu kako bi dali nekoliko dana da se uvezu sve te namirnice unaprijed, da ne bi došlo do problema, i negdje su, čini mi se, poslali jasnu poruku vladi koja je nakon nekog prvobitnog sastanka prije blokade onako bila decidna da ne može da izađu u susret prevoznicima i da ispuni njihove zahtjeve, da bismo nakon 3 dana blokade i nakon evidentnih, da kažem, potencijalnih problema došli do tog nekog dogovora. Tako da ono što bih ja htio da spitam je da li očekujete da vlada dogovori sa Europskom unijom ovaj vizni režim koji ne bi tretirao naše prevoznike kao turiste, i da li očekujete da se poveća povrat akciza sa 11 na, ne znam sad koliko centi je zapravo moguće. Znamo da je smanjeno sa 18 na 11 u 2025. Dakle, konkretno je to da vas pitam, da li očekujete da vlada sa EU dogovori taj vizni režim i da li očekujete da država također ispregovara sa Europskom unijom povećanje povrata na akcize prevoznicima? Hvala vam što se bavite ovom temom u ime privrede Crne Gore. Sve što su prevoznici Crne Gore uradili je bilo očekivano. Bilo je očekivano od 24. kad se ova uredba koja se tiče, ajde da ne idemo u detalje, ali koja se tiče kako Schengen koristiti od onih koji nisu EU građani i građanke, odnosno EU poreski obveznici. Od 16. je uspostavljen taj režim, od 18. je krenuo, ali 24. je uspostavljen sistem elektronskog praćenja. I to je onda kreiralo goleme probleme za sve one koji imaju i koji su uvijek oslanjali na multi-Schengen vizu koja je mogla i koja je važila svugdje. I u 180 dana i kad se pripremite pa obnovite tih 180 dana. Onda se naglo to spustilo na 90 dana i to je već kako rizik za troškove, tako rizik da vas neku zaustavi negdje, a vi niste u svojoj zemlji ili u regionu, našem regionu, ili da naravno se nađete pod lupom nekakvih razmatranja koja nisu korektna, osim ako ne vozite ili prevozite nešto što nije u redu. Zašto ovo kažem? Zato što sam negdje u ovim komentarima, jer ja nisam na mrežama, ali negdje sam u komentarima srela
pa lučki radnici i prevoznici su uvijek problem. Mislim da to nije tako, ali hajde da više izađemo iz 90-ih u mjeri onoga što nam dozvoljavaju ozbiljni privredni poduhvati i ozbiljni privredni projekti u Crnoj Gori. Prevoznici su se dobro organizovali. Već su u junu prošle godine oni imali neke predloge prema Skupštini, ali tamo sve spava što nije pogurano, pa ajde da vidimo kakvi su to predlozi. Konkretno, odgovor na vaše pitanje, izazovi u saradnji sa Evropskom unijom, odnosno Evropskom komisijom u vezi sa procedurom oko Schengena se neće tako lako mijenjati. Sinoć je izašao dobar predlog, ali on privremenog karaktera i tiče se strategija oko azilanata i emigranata, a onda će se tu negdje uvući da mogu prevoznici da budu u privremenom statusu, samim tim ne ugrožavaju svoju multi-Schengen vizu. Zašto pominjem ovu multi-Schengen vizu? Ja sarađujem intenzivno sa privredom i prethodnih 2-3 mjeseca sjećamo se da su zbog nepravilnih bukanja u nekoj kafani, varvari pod fantomkama i ostali u političkom smislu targetirali, izvinjavam se, naše sugrađane i sugrađanke koji dolaze iz Turske. Mnoga preduzeća su tad morala da pribjegnu, pogotovo ako su nabavila opremu, ako su morala sarađuju sa preduzećima i privrednim društvima iz Turske, ovim multi-Schengen vizama. Te multi-Schengen vize su se u tom trenutku na našoj granici potpuno mirno primale uz pozivno pismo bilo kojeg privrednog društva koje je onda garantovala će ti ljudi kako uđu u Crnu Goru izaći iz Crne Gore. Ovi ljudi koji su dolazili, barem ono što ja mogu svjedočiti, su dolazili da rade krvavi posao i odradili su. Šta sve ovo znači? Multi-Schengen viza ili Schengen pravila se neće tako lako mijenjati. To je počelo. Ono što je bila moja puna ekonomska i strukovna i građanska podrška udruženju prevoznika, odnosno i njihovim prirodama i njihovim suštinama njihovog posla je sljedeća. Zadnjih 5 do 10 godina nije se ni Evropska unija odbranila od konzervativaca u onome kako utiču na privredu i nelojalna konkurencija sa sjevera Evrope i djelimično iz Njemačke, ali i velikim dijelom je pokušala spriječi konkurenciju iz našeg regiona. Ovaj region je, zato što je uvozni ne samo mi, nego sve ostale države, ozbiljno jak što se tiče prevoznika. Ti prevoznici su većini učili posao na sjeveru, a onda su došli da formiraju svoje preduzeća. I svako ko ih sa sjevera Evrope ili iz Njemačke ili sjevera Francuske, ali većina je sa sjevera Evrope i Njemačke, pokušava spriječiti da budu im konkurencije gubi. Svijet se mijenja, to je tačno. Amerika je zadnjih posebno 2 godine, ali i 10 godina odustala od ozbiljne ekonomije, a pristupila nekakvoj sovjetskoj ekonomiji, kako god da se to zove. Ovaj region Zapadnog Balkana, odnosno industrija prevoznika na Zapadnom Balkanu, ali ja pričam o onoj koja je transparentna, koja želi da se vidi kroz izvještaje i koja poštuje šta donosi na destinaciju i šta treba da iznese iz destinacije. Takva industrija poštuje potrošače, a takva industrija onda treba da bude potrošena. Bez obzira što nisam podržavateljka ni mjera, ni sastanaka gospodina Spajića, ovo što je uradio u zadnja 2 dana je ozbiljan pristup ozbiljnom problemu. Ne izazovu, nego baš problemu. I golemom riziku. Blokirati granice nije jednostavno. Blokirati granice s sopstvenim, to je ovo sad kamion, pa onda ide prikolica, ali ajde sada ja ne ulazim u te detalje, to bolje znaju prevoznici, je transparentni građanski protest. Ali je crnogorska ekonomija posljednja linija odbrane da mi svi znamo da ćemo da izađemo iz ovog procesa guranja u Evropsku uniju na onaj način koji će barem djelimično odgovarati crnogorskoj ekonomiji. Tako da bih ja prevoznicima poručila ono što sam i možda prije 3-4 noći pokušala da kažem. Dobri ljudi, hvala vam što niste više blokirali, što ste našli zajednički jezik. PDV i treba da vam se vraća ako je ulazni već od izlaznoga. Vi ste kliknuli da imate poreski kredit koji želite. I evo sad je počela nova baza podataka i više je vrijeme. Pošto nikakav tužilački ni sudski
zaključak nije izašao iz onih davnašnjih katastrofičnih afera Vardara i Klapa, da više se niko toga ne boji. Crnogorski poreski obveznici, a ja to svjedočim i u ovih 20 dana kad se primjenjuje nova baza podataka u poreskoj koja je svojevrsni pakao, da su poreski obveznici disciplinovani i da oni ne zavise ni od loše vlade, niti od loših institucija. Nego pokušavaju da nađu ono rješenje u kom neće se obrukati, ali će nastaviti da se razvijaju. A taj razvoj treba da služi, nadam se, ovim rješenjima koja naginju na možda smanjenje akcize ili povraćaj akcize. Ali se ja ne bih mnogo nadala, jer vi ste rekli da je vlada ih odbila u prvom trenutku. Tako je. Ministarstvo financija ih je odbilo, ali je odgovorno premijer stao iza toga da mora da razrešava probleme. Da li naša država uopšte ima? Mislim, često slušamo da je finansijska situacija bajna i sjajna, a onda kad dođe neko da traži određeni novac, uvijek bude odbijen. S druge strane imamo česte ili povećanje poreza ili nove poreze i tako dalje. Tako da s te strane mene zanima da li u redu s jedne strane da se to ispregovara s Europskom unijom, s Europskom komisijom, ali da li država uopšte ima novca da poveća akcize? Nije to prevelika industrija, ali je previše važna. Ali je ne možemo diskriminisati ostale poreske obveznike. To je ono o čemu treba služi vlada, odnosno da služe mjere i predlozi Ministarstva financija ili resornog ministarstva. Ajde, neka bude i Ministarstvo ekonomskog razvoja. Ajde i to da prihvatimo, ali nije tako. Ali ono što traže prevoznici jeste svojevrsna diskriminacija. I ja ih na građanskom nivou, nažalost, moram razumjeti, jer zadnjih 5 godina je svaka vrsta predloga kako da uzmemo nešto iz budžeta, a da nekome drugome, a većini poreskih obveznika, ne obratimo pažnju na većinu poreskih obveznika. To se sad već mora mijenjati, jer mi moramo da razumijemo da mi ove godine ulazimo u onu fazu u kojoj mi ne možemo nazad. Naš građanski, ekonomski, razvojni interes, a ja mislim i politički i institucionalni, je da mi idemo prema Evropskoj uniji. Nije važno što nas Evropska komisija gura, oni su sami sebi, ono što se kaže, vezali ruke Bečkim kvartom ili Tuluzom, ali je to naš interes i posebno interes mladih generacija koje dolaze. A da li imamo održivost javnih financija i da li to može da se dozvoli bilo kome, odnosno da se nešto umanji što treba da bude prihodna strana budžeta, ja moram biti stroga ekonomistkinja. Žao mi je, to nije moguće. Dobro, recite mi šta barem ne još 3 godine. 3, dobro će biti ako bude i 3. Poštujem, hvala. Recite mi šta smo mi zapravo naučili iz ovoga protesta u smislu da li mi možemo da funkcionišemo ako nam se zatvore granice? Da li mi, ili možda bolje reći, koliko bi mi mogli da funkcionišemo kao država kad bi nam zatvorili granice, kad bi mi zavisili sami od sebe? Da kažem, često čujemo Crna Gora nezavisna država i tako dalje, ali koliko bi mi mogli da budemo nezavisni, odnosno da zatvorimo granice i da zavisimo sami od sebe? Mi smo ustavno nezavisna država, samostalna država i sa svim tim određenjima i tu mislim da je naš ustav nešto što treba da branimo i da shvatamo kao svoj dom. Ali ekonomski mi smo otvorena ekonomija i ako hoćemo da se kastigamo sa samima sobom, to obično dođe nama u trošak i dođe nama na štetu. Od 90-ih je to duboko prisutno. Mislim da treba da ostavimo mladim generacijama drugu životnu i institucionalnu ideologiju. Hajde da ne radimo u korist svoje štete. Ako taj minimum ispunimo, onda ste vi kao roditelji ili ja kao nisam, ali sam duboko posvećena mojim bratanićima i sestrićima, odradili dobar posao. Dok je bila blokada, to je blokada je počela u ponedeljak 26. Onda smo 27. januara imali saopštenje od Ministarstva ekonomije, između ostalog gdje su pozvali... Energetike, izvinite. Hvala. Stalno se minjaju, pa treba to sve popamtiti. 32-3 gore dolje. Tako je. I šta smo imali? Imali smo jedno saopštenje gdje su građani pozvani da ne sipaju goriva u
velikim količinama i gdje su rekli da imamo goriva za nekoliko dana. Da bismo 2 dana kasnije iz istog ministarstva dobili informaciju da za Boga nema nikakve panike i da mi imamo goriva za 2 mjeseca. Kako biste vi prokomentarisali ovu komunikaciju ili miscommunication ili kako li već to karakterisati? Ja da kažem, negdje nisam iznenađen ovime, jer prosto ovakvih primjera loše komunikacije bilo koliko hoćete, ali koliko je, da kažem, bilo neodgovorno u ovome momentu izaći sa takvom informacijom koja na kraju, da kažem, nije tačna i nekako prosto širiti paniku samim tim među građanima. Pa ja mislim da sam to negdje davno i vama nezvanično podijelila, ali evo sad da bude i malo kompleksnije. Vaša redakcija i vi ste ono što se kaže jedini koji mene predstavljaju kao raniju državnu sekretarku. I to iz 2 saziva i 42. i 43. vlade. I nema veze što je sve to bilo ograničeno i što je prvi dio bio nelegalan, drugi dio bio nategnuto legalan, kako god. Zašto ovo pominjem? U tom dijelu sam naučila da je u ovih 5, ali mislim malo i više godina, PR službe svih ministarstava i državnih organa, odnosno institucija državnih organa su one koje vole slatkunjave riječi. Ali to neko mora da pročita. To u većini moraju da čitaju državni sekretari. Ne mogu da stignu ministri. Pa mislim da je ova nepravilna i nekvalitetna informacija prema građanima i građankama, odnosno u javni diskurs izašlo onako, to je neko puštio i reka, mili brate, nemote sipati, evo je gužva na pumpama, i našao se neko od ljudi iz industrije koja se bavi naftnim derivatima i dostupnošću naftnih derivata retail segmentu, da javi sad kome ili kako, i onda je to stiglo na prvobitna panika, ali to se ne smije dešavati državnim institucijama. Državne institucije, pogotovo Ministarstvo energetike, zadnje 1,5 dana radi na zakonu o strateškim rezervama. Većina kompanija je počela na taj nivo, na ispunjavanje mjerila i odredbi i mjera iz tog zakona da se priprema. Znači, nema šanse da je to bilo 2 ili 3 ili 2 sata, kako god, da su tolike nam bile zalihe. Ali da smo pokušali da napravimo iz industrije koja se bavi dostupnošću naftnih derivata pritisak na resorno ministarstvo, to je tačno. Onda se neko, što se kaže, trgnuo i pogledao u oči i rekao, čekaj, veli, ajde da pogledamo šta imamo na stanju. To je onda postala ozbiljna informacija. Žao mi je što se takve stvari dešavaju, što nešto nismo naučili, jer treba da učimo iz iskustava, pogotovo u primjeni novog zakona. Ali je meni to s jedne druge strane čak i drago. Sjećamo se da mi ulazimo u nekakvo markiranje goriva i onih, nemam pojma, ja to zovem Spajić Radosavljević nekakvih mjera. Nema i čitavo tržište u retailu prema maloprodaji. Osim ono što se nabavlja za klinički centar i druge javne ustanove, škole i sve te stvari. Samim tim, mislim da mi tom mjerom ništa nećemo dobiti, kao što nećemo ni uspjeti da dobijemo. Ali je sad se pokazalo, a šta bismo mi to markirali ako bismo bili pod blokadom granica. Izvinite što sam malo previše direktna, ali mislim da je to jedna ozbiljna industrija koja treba na nedeljnom nivou i mjesečnom nivou da transparentno dijeli stanje zaliha. Tako je, apsolutno saglasan sa tim. I to bi trebalo resorno ministarstvo potpuno otvoreno da već objavljuje, ali ajde. Tako je, kao što bi trebalo mnogo toga da bude i mnogo transparentnije i da se objavljuje makar na kvartalnom nivou, ako ne na mjesečnom. I to je tačno. Hvala. Kažite mi, da li mislite da se ova blokada mogla spriječiti, odnosno da li je moglo da se reaguje negdje u nekoj fazi izrade svih ovih pravila vezanih za Schengen? Da li je prosto Crna Gora mogla da na vrijeme sve ovo sugeriše i na vrijeme da pokuša da se izbori za prevoznike i da nemamo ovu situaciju gdje će oni da budu tretirani kao turisti? Pa znate kako je, kad je izašla ta uredba 24. vlasništvo te uredbe u primjeni u Crnoj Gori je Ministarstvo unutrašnjih poslova. To je 24. to je znači 25.
Tamo ne treba, ja ne znam je li to iko pročitao. Tako da smo mi to štriknuli i Evropska komisija je nastavila da radi tu priču. Ovo je moja pretpostavka, ali mislim da se baziram na da mi moja empirija iz onoga što sam naučila 21. i 22. daje dovoljno empirijskih podataka da to potpuno mirno mogu da kažem. Onda je pred ovaj vikend, to što su u junu prošle godine stiglo u Skupštinu, to je više nešto što se tiče akcize, PDV-a, beneficiranog radnog staža. Tu mogu samo, ali ću to kratko reći, sa tim se ne slažem. Mislim da prevoznici ne trebaju da idu u sve one tradicije koje su imali kapovci, željezarci, evo sad i drvodelje, da im po 50. put mi kao poreski obveznici isplaćujemo neku vrstu penzije. Pa sad, hoće li zakučiti predsjednika Crne Gore Milatovića ili će naći ministra Jokovića, to je sad svejedno. Naći će način da pokušaju da dobiju nešto iz budžeta što im eventualno ne pripada. Drugo je za one koji su dobili penziju od 450 eura, ali ajde, to ovo nije tema. I sad se vraćam ovom vašem odgovoru. Ministrica Gorčević, van onoga što su partijski interesi ili partijska platforma, je reagovala prije vikenda. To je dobra reakcija, ali je ta reakcija stigla ono kad smo svi shvatili da će da počne štrajk. Da, tako je. Da li se ovo sve moglo anticipirati? Jeste da je Ministarstvo unutrašnjih poslova na vrijeme dalo pravu informaciju. Ali hajde da budemo i mi pošteni. Ministarstvo unutrašnjih poslova je ono što jeste zadnjih 2,5 godine i mi moramo da se kobeljamo. Kao što se kobeljamo i s ovom novom bazom podataka Poreske uprave. Što ne ide ni malo lako. Ja ne bih dalje. Hvala. Recite mi, da li očekujete da se sad sa ovom blokadom i s ovim dogovorom riješe ti problemi? Ili je prosto ovo, da kažem, prva od nekoliko ili blokada ili nekoliko sličnih vidova borbe prevoznika za svoje prava? Pa, ako se prevoznici izbore, jer oni su u principu, osim par velikih ljudi, privredna društva koja pretpostavljam da rade preko računovodstvenih agencija, pravilnog prepoznavanja u bazi podataka i onoga što je njihov poreski kredit. Mislim da to treba da bude u ovom trenutku onaj input na osnovu koga možda mogu da se bore za akcize i eventualno nađu najbolji način da se primjeni. Ovo je sad, Evropska komisija je sinoć najavila strategiju za unapređenje u vezi sa azilantima i migrantima u kojoj bi se importovala ta neka norma o privremenom boravku prevoznika, izvinjavam se, meni su poreznici u glavi, prevoznika. To je privremeno rješenje, ali to je privremeno rješenje, znači 2-3 godine, onda bi mi trebali da smo članica Evropske unije. A da će se Schengen do tad izmijeniti, nemojte da to očekujemo. Jer prvo, sjever Evrope je duboko bogat, sjever Evrope je ne u većini, ali u ovim privrednim stvarima zašao u duboki konzervativizam, a to onda znači mi branimo samo naše, a onda sprečavamo konkurenciju. I onda se kao bore protiv neformalne ekonomije, jer oni sve koji nisu EU poreski obveznici smatraju kao da je nelojalna konkurencija i neformalna ekonomija. A to nije tako. Crna Gora je sad već kandidatkinja koja je zašla duboko u proces. Ne moraju oni da nas vide jer mi nismo zvanično EU, ali naši prevozi, regionalno, samo da se razumijemo, ovo nije problem samo Crne Gore. Ovo je bio zajednički zaustavljanje granica i u Srbiji, i u Bosni i Hercegovini, i u Albaniji, i u Makedoniji. Čitav je to, znači, čitavi region je kasnije sa čitanjem. I ja samo sam sebi rekla, kukulele, mi svi imamo Ministarstvo unutrašnjih poslova koja čitaju, treba im 2 godine da pročitaju nešto što je 5 strana, ali ajde. Živimo u takvom prostoru i na toj lokaciji. Ne možemo se borimo protiv toga, ali u ovom dijelu možemo budemo konstruktivni. I mislim da su u zadnjih 2 dana i prevoznici, a i premijer dali neke konstruktivne inpute. Želim da vjerujem da se više neće dešavati blokade, iako poštujem da se dozvoljavali prilivi za javne ustanove i za ostale potrebne stvari koje se tiču medicinskih sredstava. Ali kad to sagledamo sa stanovišta ekonomije, to je manje od 2 miliona. Da. Ne možemo da zaustavljamo 100 miliona priliva, jer ako imamo 4 milijarde
na nivou godine podijelimo to sa 220 radnih dana. Toliko se po danu zaustavlja. Zato je to jednostavno odmjeriti u ekonomskom smislu. Tako je. Kažite mi za kraj šta država treba da uradi kako mi kao društvo ne bismo brinuli u slučaju da dođe ponovo do ovakvih blokada, odnosno kako mi možemo da smanjimo tu zavisnost od uvoza. Svjedoci smo evo zadnjih, ne znam nija koliko godina ili decenija, da je stalno priča kako mi previše uvozimo, kako je veliki spoljnotrgovinski deficit, kako mi radimo na tom smanjenju, kako sve neke priče, da kažem, slušamo ili bajke, kako god, a šta se u praksi dešava? U praksi se dešava da nam uvoz svake godine raste, a ove godine imamo i to da nam izvoz pada. Doduše, razlog glavni za to je termoelektrana i zastoj u radu termoelektrane, ali hoću da kažem, nama taj spoljnotrgovinski deficit iz godine u godinu raste i nama uvoz iz godine u godinu raste. Ove godine, dakle, imali smo podatke za 25. da je deficit 3,88 milijardi, a nama je budžet za narednu godinu, odnosno za ovu godinu 3,78 milijardi. Dakle, kako mi kao država, šta to treba država da uradi, ali stvarno da uradi, ne, da kažem, u teoriji da radi da bi mi imali koliko toliku manju zavisnost od uvoza ili kako bi prosto počeli da povećavamo taj izvoz, a da smanjujemo uvoz. Naravno, to ne može za jednu godinu da se reguliše, ali kako bi prosto imali taj trend smanjenja spoljnotrgovinskog deficita. Pa vi i ja sarađujemo sigurno barem 2 decenije. Takve mjere mogu da se promišljaju ako mi promišljamo ekonomiju za 20 i 50 godina. Da li mi to radimo? Nama je ekonomija da zakučimo sad nešto i uzmemo kredit od 6 do godinu dana ili 2 godine, a da nas je baš briga da li je to nešto redistribuirano i da li smo mi to zaradili. To moramo da mijenjamo. Ako to promijenimo u nama samim, onda će i vlada to morati da prepozna. Naša nijedna vlada, i to od 90-ih, nije se bavila diversifikacijom ekonomije, ali ajde da zanemarimo tu riječ. Ono što sam naučila od 21. i 22. je da mi imamo ozbiljne poljoprivredne poslenike. Ali je to u javnosti predstavljeno na sljedeći način. Samo da imamo poljoprivredu da bude dobra za turističku sezonu. I meni je to nekako logično, ali to sam i naučila od profesora Markovića sa ovog instituta je sljedeće. A zašto naša poljoprivreda ne bi služila čitavom konzumu 365 dana? Onda bi se poljoprivreda razvila u onom segmentu da mi ne moramo da mnoge stvari uvozimo. Jer ako moramo pšenicu da uvozimo, u većini, kafu, ne moramo mnoge druge stvari. Ali onda bi morali da razumijemo i kao potrošači da nešto što nam se nudi po dampinškim cijenama i dolazi iz inostranstva ne znači da je to dobra odluka nas kao potrošača. Sa treće strane, sad stižemo do onoga šta su naši raspoloživi prihodi, odnosno raspoloživi budžeti. Sa tim kuburamo. Ali da li se mi možemo posle uvođenja onoga što se kolokvijalno zove Europa sad 1 i 2 žaliti? Bez obzira što je velika inflacija i što je ta inflacija generirala i ovaj posljednji uvoz za 25. odnosno razliku između uvoza i izvoza. Zamislite privredu koja mora sve to da plati. Da bi to bilo dostupno potrošačima, neovisno od toga da li iz domicilnog stanovništva ili oni koji su kao turisti stigli u Crnu Goru. To nije jednostavno. To ima svoj rok, ima svoje dobavljače, ima svoje inostrane dobavljače. Da li je to jak lobby u Crnoj Gori? Jeste. Ali mi taj lobby ne treba da razbijamo. Jer je to naše ozbiljno ime prema inostranstvu, jer većina svih tih privrednih subjekata u Crnoj Gori nije ostala dužna nikome tamo. Van granica Crne Gore. Ali to nas kao odgovorne institucije unutar sistema Crne Gore ne smije da sprečava da mi razvijamo crnogorsku ekonomiju. Mislim da je prva faza, prvih 5 godina poljoprivreda, a u sljedećih 10 godina sve vrste manufaktura prema onome što treba da se razvijamo prema preduzećima srednjeg karaktera u Evropskoj uniji. Ako to sad počnemo da pripremamo, a onda počnemo da implementiramo kad postanemo članica, ako postanemo članica,
onda smo mi već u onom okruženju gdje razmišljamo o vašoj djeci ili o mojim sestrićima i bratanićima i njihovim potomcima, a ne razmišljamo o tome šta je bilo kad je bilo. Gospođo Kasalice, hvala vam što ste bili naš gost i što ste ovako inspirativno govorili na temu blokade granica i svih tih problema kojima smo mogli da svjedočimo. Poštovanje. Poštovani gledalci, to bi bilo sve za danas. Hvala vam na pažnji.